Conservation Internacional Timor-Leste na Conservasi Indonésia, hamutuko Direção Nacional Pescas no Agricultura NOMAP, ensera diálogo no workshop com a migrator espécies, la sersunda Seascape nebe halau durante Lorontolo e Salão Hotel Timor quinta-feira ne. Marine Science Specialist Conservation International Timor-Leste, Jafet Potencio Lopes, informa oportunidade de actebes hodi fo tempo dia Batimor Ansira pela parte e área pesquisa nian. Ba workshop Lorontolo ne hau no fo benefício tebes tamba ita fai na ideia sira husi ita ne malu sira husi Indonesia, husi pesquisador sira husi cientista sira ne mak ideia mai profundo liu, dan ne fai ona mai ita Timoruan sira para bele ajusta informação hirane hodi estabelece programa para pesquisa ni futuro mai ita bele utiliza sirnya matematik sirne hodi metode ne maka acurado tebes ba ya pesquisa liluba migrator species no sine support tebes ba ita ne geração no temperatura mai ba plano ação ne bemak sei ia temperatura mai ia fating hanesan amat sari teteng kona ba pesquisa bot barak mak precisa hodi halo hanesan monta satelit gen hodi beli hatene kona ba fating ba spesies sira ia tasilaran. Untuk penelitian ke depan saya kira masih banyak sekali yang perlu dilakukan, misalnya terkait dengan penelitian genetik, kemudian terkait dengan mungkin perlu juga melakukan penelitian untuk pemasangan satelit tagging untuk bisa mengetahui lebih jauh di mana persebaran mereka, apakah selama ini yang diketahui mereka seperti misalnya pygmy blue whale, mereka bermigrasi dari barat Australia, kemudian memasuki Laut Sawu, kemudian melewati utara timur, Dili, kemudian sampai ke Laut Banda dan mereka kembali lagi. Dengan mungkin memperbanyak penelitian pemasangan satelit tagging, kita bisa mengetahui lebih jauh apakah ada daerah baru yang menjadi tujuan dari migrasi spesies ini. Ia fating hanesan dosen Rusdi Hus Universitas Muhammadiyah Kupanatete, hasuru malu hodi halo pesquisa ne, importante tebes hodi bele hatene problema sira nebe musto ia entre nação rua, Timor-Leste no Indonesia, principalmente ia la sersunda Seascape. Pertemuan ini sangat penting sebagai pertemuan awal ya, dalam rangka menemukanali seberapa besar masalah spesies migratori yang ada di Indonesia maupun Timor-Leste, serta lebih khusus pada Sunda Seascape gitu. Ini penting untuk mendapatkan kepastian pengelolaan jangka panjang, baik itu Indonesia maupun Timor-Leste. Dan saya sebagai dosen serta peneliti PAUS sangat senang sekali, bahkan ke depan bisa kerjasama antara kami di Indonesia serta teman-teman dari Timor-Leste dalam rangka menemukanali berbagai macam isu dan persoalan serta membangun pengelolaan bersama terkait dengan perlindungan mamalia laut. Enquanto docente pesca sociounital, Mateus Salvador sente contribuição com a pesquisa nian, hamutu ko governo parceira sira bele sai dia ia futuro. Contribuição hamutu ko governo, no stakeholder sira nebemak bele serviço hamutu ko di migratorio species ba ikan nebemak ia. Tamanemak Lorontolo ni larane ita kuliah kona ba migratorio species nebe iha LSS niniang makanesan Google leno no selo para bele ita serviço mutu ko parte matenik nai sirausi Indonesia, Solomon Island, nomos Australia. Ori contribuição ba akademinya ba research di pa pesquisa. Ia lorong ikusne cada grupo mos halo discussão com a propose future research priorities, nomos result chain framework objetivo atau halo developing result chain for migratory species in the laster Sunda Seascape.